Hello guys, hari ini Bos Michael. Welcome to a video. Episode ini kita nak review produk Asia terbaru OEM LED ambient light. So produk ini full set built in dengan 18 point. So macam mana kira 18 point yang sekarang Michael tunjuk bagi korang tengok. Okay, time yang korang start engine, dia ada running punya function. So lepas on, dia macam ni. Okay, sangat cantik. Then satu set 18 point means that, okay, for example pintu 1, 2, 3. Okay, door handle ada, drink holder ada. So 4 pintu, 1, 2, 3, 4. Sudah 12 point. Lepas tu korang tengok dashboard sini lagi 1 point. Sini lagi secret lighter sini ada 1 point. Okay, dan untuk lantai kaki, yes, 1, 2, 3, 4. Belakang pun ada. So inilah hasil dia untuk dia punya lampu. Sangat cantik. Dan you boleh pakai handphone. Okay, untuk tukar apa jenis punya pattern yang you minat. You tukar je. Tak kisah saya pakai Apple lah, Android punya handphone lah, dia boleh tukar mod. Sangat cantik. Pintu belakang, sampai you tengok pintu belakang. Inilah pintu belakang. Lapis kaki ada. Sekarang siang hari agak susah sikit mau tengok, but dia punya result memang sangat baik. So untuk tuan-tuan, sesiapa yang minat upgrade LED ambient light untuk produk Asia terbaru anda, sila jumpa Bos Michael. Okay, jangan lupa follow Bos Michael dan terus sihat.